Ayo. Udah. Pelan. Tahan. Pelan. Lepas, Dep. Tarik. Udah tarik nih. Oke. Lagi. Ama ko rakui. Tarik lagi. Apas lagi. No. Tarik lagi. Oke ya. Kamu tulang. Tarik. Apas. Tarik. Kamu tulang apas, Be. Asal anak-anak jatuh di situ aja dulu. Iya. Kurang sodong di yuk. Kenapa? Bagaimana pakai tangan ini? Boy, Be. Dia masuk, Be. Dia boy masuk. Oh, sini temannya ikut pesanodok. Kot, na kumudisyon, pinasama to kamu lahom madamut tanon na pagtubo. Ada di meja. Bahenon ni Tuhaku, haleluya. Suang mangolu bahenon ni Tuhaku, haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan de bata amanami na di banua gijang hodo de bata na puna hami ro di sudi ngudunami say lehon mahiras ni roh hadi hami asa marlas ni roh hami pai mahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sahat tu tanganmu matod dinami dohot daging nami asa unang lidu hami di ujung ni ajal nami say lehon matod dini manugu-nugu hami asa diramoti hami molo hubulu sami ruran linggoman ni hamatiani asi marham sai pamasuk mahami syugut Tuhan sonangan na sunding gani amen rak mahita madok tangiang ali amanami ali amanami na dibadua gijang sai kenurbania magwarmu sai rumah harajaunmu sai saut malumuna roham di badan tangon samon na dibadua gijang leon matuhami sadarion hamudua siapari sesama dosanami songot panisamami idosa nidoman nomor dosa Tuhami unak kami tugitu pangujunan kedua mahami siapangaru ay horo na pinarajao do tagun rodi kasanapos sa liling na amen asi ni rohan ito hatta Jesus Kristus dohot holong ni rohan di bata ama dohot parsauran ito di parbadiama na madungani amun amen adorak suta tutuk na pebatangon atik buhadong na yung dohoron ni hamu na mawakili siya na suhutang nasama
Jadi mau lihat ma dito hatta mau lihat manang di kita saluna lumuri di muna dong tubuh nami sesongoni do asautan nami songoni do nang tu amak padita sesongoni nang natas dua tung kurang maduk mau lihat hami di muna lah diliuk kamu itu muna laho lima di baru tunggu dulu nih angkina anak nami di begatas sadaro daftar balok sami di kamu nak karajan itu nami yang dia metu hatta tong na balok soni dia muna kejangi umur dohot akhir pasot tu hari kana mangi ini masih kami bonani asuton mau lihat sama di tu hatta mau lihat manang di kita saluna betul mah Kemarin deh kita hukum madi tutup batangon kemarin deh meta. Hari Demaita nomor kita 247. Saya masih paidaan dona persiai dung sahat belakana. Saya masih paidaan dona persiai. Paidaan masih tahun di lambung itu. Lambung itu ada 2 tahun lagi. Sudah